mutumwa ucha sawa Abarumi sana tuchakiri 12 wike 20 neyemo kerenga yo soma ama kweli wetera Sadamu obagima wetera se Kristo abasoma asayo una singenje yo monto yomo ibibi gaswa sense na singenje yibibe amakweli nabo iga amakweli agaikera abantu bonsi ekyara bonsi bakolire ebibe nakibibe nabo byarenga sense amachika atarabekwa kolende ebibe tibiko barwa amachika ataiyo kolende amakweli nigagambete kurwa Adamu oika Musa nonya nigoro yabo batakorete ebibe korengana no gosare kwa Adamu oyo orenge omugwekano oyo ogochigocha kolende kewo keria kia mabera tikiri buna ogosare koria ina kia so gosare kwa monto yomo abange bagakwa kolende amabera Nyasaye naye kewe kia mabera byamente kire kubwa mono ase abange aso monto yomo Yesu Kristo ekewa keria kia mabera tikiri buna ogosare kwa monto yomo ekiagere kine keria nigo yachete ase enchera yogosari okomo ekarenta okugambigwa kolende kewa keria kia mabera kegacha ase engencho yogosaria okonge ekarenta oborunge onye ase ogosaria kwa omonto oyomo amakweli agambete ase engencho y'omonto oria oyomo kobwa mono abo banyorire amabera amange naye kewa kia oborunge nabagambe ase obogima terase omonto oyomo Yesu Kristo nabo igo buna ase ogosaria kwa omonto oyomo abantu bonsi bakanachirwe kina nabo igo ase okora kwa oborunge kwa omonto oyomo abantu bonsi bakaegwa oborunge na obogima inekibuna ase ogotoigwera kwa omonto oyomo abange bagakora koba abanyene ebibe nabo igo ase okuigwera kwa omonto oyomo abange nabakowe koba abanyene oborunge amachiko agasoa erinde ogosare kobe okonene mono kolende ase ebibe byamentegete amabera akamenteka akaba amange kubwa erinde buna ebibe byagambete ase amakweli nabo igo ase enchera y'oborunge amabera agambe goika obogima bwa kare na kare wetera ase Yesu Kristo omonene oito ringana rigie ria Nyasaye toteri nase ogoesikera evanchiri Makutano halipanda mlimani na halipokwisha kuketi wanafunzi wake walimjia akafumbua kinywa chake akawafundisha akisema heri walio maskini wa roho maana ufalme wa mbinguni ni wao heri wenye huzuni maana hao watafarijika heri wenye upole maana hao watairithi nchi heri wenye njaa na kiu ya haki maana hao watasibishwa heri wenye rehema maana hao watapata rehema heri wenye moyo safi maana hao watamuona Mungu heri wapatanishi maana hao wataitwa wana wa Mungu heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki maana ufalme wa mbinguni ni wao
Heri nyinyi watakapowashtumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Injili takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mwabekire mwenziga mwamanyire bali bande tero muntu naimuke abale ngemega yane mbai mugeti asige jona barocha nari tura igwan tura chakira mutari bayo twensiga iga ntwanjete Nyasaye basabona mwangete Nyasaye ga wanya kwangete Nyasaye ga chibonchoriri wanje Nyasaye asenge Nyasaye no bwancha Nyasaye no bwanchani na kyako atwachira monsa igatochaka kuliga gatanga montoli asenge nyotali konsa ya mabono montoli no mube kara kwa muligareri gatarabu mube omontoli no muya muligareri imole no mate ya no muye oya Nyasaye karu bwancha nando tobekira sense igatwensi tigatoroka ni bwancha na hene tomenya biya ekena kikere kenene okomenya biya onye twensi tomate ngantu agweta samate mwayu na hane tomate ngoyo rato toli enkri no kumuligareri no kwega na litukeli gali ya twensi asanga nchoka hatu achire ganere ntwacha kurandele aire naigwete ya in tutole moyo togwe konya asama ngana kurwa sinyasa tuwafanyie wenzetu yaliyo mazuri, kwa sababu tunaambiwa kwamba mwanadamu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Igabona rende anyama kweli gago tolengani twensi pe ningi kego chandete netolire ri mulero mugoli ningi kego chandete asanga njama ndombali nse ganaro de batato bachandegete muligere nande mugoli ningi kego chandete uwache kusumbuka pia mulele matete yabinya gwechanda tiya gwechanda pia bantu bane mane saba gwechanda bosa beke gwechanda ngeko digendo keke nkeyo ancho yo mino mokolera yaramaya nyasago sese tigane bintu binde bintu binya gwanchuka na gesona igabune unko tiga twaro bwanchani onya gota eto ramu yori na yarama lakini nyogota tokolerwa maya na yakoleyo mina yarama. It's just simple. That's the rule of God. Na Kristo mwenye kara chita tabanga na ashire na korro vya machiko spina ko yabeka nsigo chikakoro komo o chikakubwancha yabo na tabanga tukipenda wenzetu kati yetu Mungu yupo tukipenda wenzetu kati yetu Mungu yupo. Aliyetuumba Mungu anataka tuwapende wenzetu na yeye apate kudumu katika maisha yetu. Hawezi ambia watu unampenda Mungu na unamjua Mungu na unauchukia wenzako bure, unawatakia mabaya. Enda ubadilike siku ya leo. Wanye wachandeta bantu bande gachotige aya baoro kyubwanchani asenge Nyasaye manyana no bwancha bana lioli nayo karumo ngaini kwa bantu bose ondeta yo mongaini nano ndeta yo keroche kala ya Mungu tabatabale arole gose moino ngwetale gostali ko ndike bana gose ngwetale gostali kweta bono nchira tole go chigari egento gyo kakera tokonye no kwige na Nyasaye na masabo ase sabali yense to kunyara kendi gyonsi Nyasaye takolete ndike bana uikatoma ile Nyasaye uikatomwa nche Nyasaye uikatoro kanibwanchani na kyako ara soko somuito gutangane mu banisa aho tabanga omuyega obaliga ni gwasege tuno kyomane lakini tali bonse ba wikaso omuyego uyu asenge nja bande ndamwa muteko banjara bakole ndike liko lielio onye kobwate ndamwa mu ikagati atabwira na mate gali ora tugutege ndekere ga buma yakora ndike uiko tubute onye kobwate libero otabukora tuguta libero ma yakora ndike omaye goso omuyega to gosoro no nebinte ibionse bibugete birikista tabanga ninchu asende bali mwaro sene chigurube na inche nimba omutimo omuyega noro lakini goikaso omuyega oyo oikora atigane ebintu biri bikobunete abantu na bange babwate chigurube ne chigurube chiga chiatobunire nakana gosino boli tigatobuga toke chigurube echo nchiko tokonya chigurube chiga chirato emechando nande tokolera somolero kale naka asenge njaso moboiga ikoboro gwenye esafari yega nenye safari hii tulio hapa duniani ni fupi. Leo huko, kesho au leo niko, kesho si. Na mbona basi unajisumbua kuchukia wengine? Mbona unajisumbua kutesa wengine? Mbona unajisumbua kudharau wengine? Na kwa hakika hawajakufanyia kitu.
Montara gokorera kende pi lakini okumurigereria asengencha ali kira gwaka no mushahara enda mwami yakora gento kike bono gaki ayani ngokane tondo some pia mole asengencha moto datu getaka ngombe ayokumurigereria enda mwami yakora gento kike tumanyetie chiro onya tumanyetie chiro borige na batokorokerie chiro ase yakora gento kike ayogule yao wasili berandi kora gento kike ndiyere onyo muntu ndo simekire mesia yaro kandebuya inkienda mwe koria tubwatie bukombe onya tumetia sebule adi wanero gorobo kombe rema simekire mesia ona ayo kole gento ke yabano boise kole ria banta bange bali bachandeta abantu bande abantu bali batari okore gas abantu bali bara aboro batebereta mangana aba bona chaga ali abatama matangali abantu bachira abange kibachaga kimbube mbuya mule kabo chikoli ria bagani bakwana mwanyalebe abagani bachire mwanyalebe kibanda mboko ngumboro obwate bintu biko chandete bitali nenge tiga tutwara ubwanchani kara ya moita karo mokia sensema yae naende kara ya moito amwanche naende amwareli nyasa nyasaye oyo romo tongi ibinde byonse byo kunyakungena na sense yiga mbosa naende mbosa omorandi yagotabanga mbosa naende mbo ogwechanda kwao ase bintu bitali nengenjo beke ngenjo yao ase nyasa God will help you nyasaye na okonye ana ria sokwa bereriga na liomo na kororobie na hayo nyale gotwara ubwanchani asabami ni ase ngenchanya keno nditwanchaine ango bwibimbaro bono no gende kuiba kwa bando nywanchi to mwamato igo kwenda kuiba ase ngencho otagetaira na maega na hayo kole gendo kike igo ubwanchani bwa kole gendo kike waruro na kiakwera na hayo na mwanya bantu irubo ngaini nechisemi gwetane tie ngombe gosabona engombo nyese balengo linsa ne manyega nkwa bande kuri chinsia usera ne dagereroje oranyaro monto kada ko gotulita ko mugondo kwa bandren omonto itama etikwae gosabona yuwa etane tie ngombe bono nye ngombe tamanyeti mugondo kwabo nere tamanyeti mugondo kwae omonto yuwa tamauti nero kwana mugondo kwa bande gwachi gotwe mesi ne ngombe nero ko bichori yachi kuri mesi kwaba ini babere molega ntekamo asengenjo no irobo ngaini nechisemi lakini tuli kubotumeka omanyenga kwa onero na kwa bane nakole togendo kike nitokoroke ngombe mbobe ndetoli ge manera matai korama ya ubuchigo korama ya muri matai ubuchigo korama ya bali bakondigere na barogi inukira bali bande kwa na muri matai ubuchigo korama ya boiko korama ya alia madako legendo keke bana karanga taya bantu bakora maya kimukundigereria sifu na gose kote yokora maya nje nago tayiri yokora mabe nago tayi buchigo kora maya otigama na nya sana liara go kibuna haye asengencho ntoibu ale so gosoma kuli witu wakabereka yakera makweri achete na asengencho go taigwera na mama chamwanya ba ayancha komenya mama choime na bako menya bako moelio na ando chandike bakasomo robe miaka yo nkyo ta korobera okole kelikerekiya na ande keliya okole torogo sikwa tana so gusikwa abantu omonto gokora maya nasikire basangire oya gokora maberende ono gochora no kwao aibye ko manyane yando chole keliya okora osamo gitu kwe banchire Kristo manyane gochara sigetunu goraga chaka korokereria abantu era ko batainga heri wapatanishi maana hao wataita wana wa Mungu. Wapatanishi ni watu ambao wanataka kuleta amani, sio watu ambao wanataka kuleta utengano kwa watu. Abantu bane mbaroro bakurukunga okongo nyamenwerenga yabona agochikole familia nyalebe nete ne nibuya banda wako mongina mangana abire omugaka atatu bono molembo manya gukora gendo keke bono banta umba kwibwana linde erenga ninga atete kora abantu bali bangaine egera akore gendo keke aete gati asalie fami yabona anonsi asabantu bale baigwetanga twakorera magendero kwa nyaro mondo letera mangana kuruga iganye ne kiombe kia lenge buya bakira mangana 1 2 3 kwa nyara kara ya moso kira ya moya mo bakore gendo keke kali kende kia lenge kia bo maneli alo chenga abantu abakwendera iga na atigaire ma abantu abo nigo bakuru kwa bana bakirecha na hende nabo kubamanya enchera bale ndeto nchukuli li mona ngo tayi no kumanya bosena kia oncho kumuligere lingo tayi onyo seka wanje to anjo ino ya mo igora abantu bagwata nabo kabalega osena gote yoncho kumuligere li
ndara kwa na kende mwasekire bono nya mwaseka liolia gondonere ya lioli gachimonchoreri twensi tonchoke tokora yarama ya onya tutayote korokwa abana banyasaye toligio more na kuyotunya na botambe. Tutafute amani. Tunapotafuta amani katika maisha yetu tunampendeza Mungu, na ikiwa tunampendeza Mungu tunawapendeza wenzetu, kwa sababu yule ambaye anampendeza Mungu anatenda yaliyo muntu ndebwe nsio kwa kinyasani gao kora yarama ya tutwara ubwanchani tutwara obomo tutwara molembe togendereria nse yaito na nekere tukurwa sense yiga togende neke manyererigio kwige peke yake. Hivyo sio mambo mengi na nje ndete kwa na magana mange tiantigerega kwa second na wale batatu bagachiu tena igoro wanto kwa tokole ne sara na hamchire nyasaye tata na Yesu Kristo maimomo ngroito akabere kwa no moyo mtakatifu wibolete na Bikira Maria osirete na Bonsio Birato bambe twasoma saraba ukweto otindegeto tirimboto uchiya magombe ligoro lya matuka atatu uhorogete kurwa saba kule olinete igora saikaransa soko likwa nyasaye tata mubwike gima kurwaronera neko bambe imana bakule na nchira samoyo mtakatifu He Mungu, wewe uliye nguvu na makimbilio yetu, wewe uliye asili ya wema wote, usikilize hayo yote na mengine mengi yaliyo katika mioyo yetu, ili kwa imani tuyapate kweli kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Tuikaransi. Basi wakati wa matoleo, familia inajitolea na sisi tujitolee pia. Tujitolee kwa ajili ya Wakristo, tujitolee kwa matoleo. Yetu sisi manufaa ya kanisa lako lote takatifu. Amina. Tuombe. Ee Bwana, tunakutolea kwa unyenyekevu dhabihu hii tukiomba rehema yako kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako Helen, na kwa kuwa kutia shaka kwamba mwanao ndiye mwokozi mwema, tunakusihi mjalie hili amfikie na kumuona yeye aliyehakimu mwenye huruma, anayeishi na kutawala milele na milele. Bwana hawe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Ee Baba uliye mtakatifu, kwa njia mwanao mpenzi Yesu Kristo, neno wako ambaye kwa njia yake uliumba vitu vyote. Ndiye uliyemtuma kwetu kama mwokozi na mkombozi, akafanyika mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na bikira. Kwa kuwa alitaka kutimiza mapenzi yako na kupatia taifa takatifu, alipanua mikono yake alipoteswa msalabani ili aangamize mauti na kudhihirisha ufufuko. Kwa sababu hiyo
Sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tunatangaza utukufu wako tukisema kwa sauti moja. Viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, "Twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu." Vivyo hivyo baada ya kula akitoa kikombe na kushukuru alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, "Twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu." Tutangaze fumbo la imani. Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo. Kwa hiyo he Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. He Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani. Ulikamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco, askofu wetu Yosefu na waklero wote. Umkumbuke mtumishi wako Helen Nyanchama uliyemuita kwako kutoka dunia hii. Umjalie ili ashiriki katika ufufuko wako. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Manuel Nyasaye
ligereria mwensi marole Yesu Kristo Emmanuel Nyasaye oyo kuruse bebiense bali negesi bali bonse bali gani wasendagerega omunguru ti mobere na manyinga Yesu Kristo bitala trumo bigoro botakoera Isara y'obutoliwa inyole ko munyobya manya wamusabye Maraika n'omwanjongo abegoja satali anyasa Isara y'owanja manyire nganyoro n'umuna niwo Yesu inyuna manyinga yenywe kya ebika watebabo nanjira ine nkoro yane yonsi Isara y'owekeya wetebane nganje n'umusali omuleo timbwene tyo kanyoro mubere n'amanyinga Yesu okobere byane munguru timbwene tingoso hemwa Otege ngane moyo kano moyo nengwene Isara y'oweitia oitianga konsie binako yaranya nae no muyake gima korona tinko ligosa nyasa muyongwe amabire Isara y'osatima na monenone na igora santaligo netwekira asole nkobo sasimande na wanchire ne nkoroyo Basi karibu kupokea mwili na damu ya Yesu Kristo. Kristo walia mwokweriga ni gutamba wa Kristo walia kwa Katoliki mwariganeti karibu kwa komunyo. milele. Bwana awe nanyi, awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tutia na mwalambo Kristo misa mtakatifu ya